Welcome to Ilocos Lagip Stories. Lagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane ti Sulano Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti na minsan a panagawid ko ijay balay da lolak, drama ti kanayon na adengdengen. Isu a makidengdengeg akmetten kenkwana tunggal at daak ijay balayda. Dito'y kumat nga roden a napanunot ti agsurat tapnoy nakman met ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami. Ngamok a makaibati iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi dandanin agawid ti inak manipod balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Oh, Papa, nakariing kayo paligayam. Kunak na nakaturog kayon. Nakaturog ka kitayan. Diyak man mo. Pakilat maglatan alalukagak. Diyak maten maalat iturog ko isa rimuarak. Amangan mat no gapuday tayo ti kapapanunot yo kan ni Mama, Papa. Ha? Excited kayo siguro na makakita ken kuana niya. Agasem ngamin ti dandan sa nga pulo atawan na kadanay di abroad. Jane, anak. Ala, ibusan yun ti kapeyo, tayong kayo maturugan. Masapa tayo pa nga agbiyahin ton bigat. Excited akmat na namang sabat ken ni Mama. Kwa. Agbati akin tong bigat, Jane. Di kayat ko asawan sa anak a sumurot iji airport. Anya? Angam, apay, Papa. Adupay ngamin tinaskan nga si kaswa iji opisina. Isa da kailatan kadalulam ti mapanbang sokon ka ni Mama mo, Pangaasim taurnusan ta kumati may pamankadat na, Freddy. Panunutom kumamat ti anak ta. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Lloyda. Sana ko na naraksak iti relasyon ta. Sala nga na ita, addan sa bali nga ay ayatag. Anya? Pudno tinangag mo, addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawid ka, tapno personal nga ibagakan ka. Freddy. Wala ako nagitibad-badok, kat pumanaw ako niti balay. Agdan na kami niti babae nga ibagbagakan ka. Saan, Freddy? Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya. Pangaasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Agsinata. Aramida mo ti kayat mo, ta aramidak matan ti kayat ko. No kasta, kabalan da kami gayam apanawan kan ni Mama, Papa. Pangasim, Papa. Di da kami kumamat panawan lata na kastoy. Ure kasanok pa'y tagpalawag. Amok adinakmat lang maawatan anak ko. Papa. Pasensya ka niya. Ngam talaga ngamin nga awanan bariknak apanagayat ka ni Mama. Iso anasay sayatan no pumanawaklangan niti balay. Kasta kadilatan, Papa. Wan Jane, iha. Sorry. Ngam addan sa baling ay ayatag. Angam, apay, Papa. Apay anaaramid mo ti kastoy kan ni Mama. Ita ka di pa'y tadan idadyo. Ita ka di pa'y talakay kan bakit kayon.
inaramid iti kasta. Tsaka mo, basta tiyamok, saan kon nga ay ayatan ni mamam? Papa, Sige, iha. Patuloy akon. Sikan ti makaammo ka ni mamam. Ket sapay ko ma, tadi mo pa'y bayan ti inam, anak ko. Jerry, honey, sikat ti pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa kon ti asawak. Manipo dita, awanen makalapad iti ayan-ayat ta. Nasayaat mo't nga rod, no pinanawa mo ti asawam, Freddy. Wen, saan kon nga ay ayaten ni Loida? Iso adatan tagdan na. Ay ayaten ka unay-unay, Jerry. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Freddy. Agyamanak iti day ta panagayat. Agyamanak, tauray adayo nga inauna ngam sika, kat inayat naklata. Sa anak ngagpilpili iti lalaki apak inayatag. Tinapatag ay ayatan kan ipatpatag na ti lalaki. Jerry, Kasano ak nga rodan, nukunam nga agdanatan, Freddy. Ti pagbiagak, ti kayat ko asawan. Amo mati kasasaad ko, saan ka di? Awan trabaho. Iso nga iti barlaang ni Madam Remy, ti pakik extra ak. awan na rumba nga pagdanagam. Adu ti ornong ko. Adu ti kwarta nga aramaten ta. Sigurado ka? Wen kunak lang aroden. Siyak ti makaamo. Okay, you're the boss. Mama, Jenny, aging ka di ita, kat panpanunutan niyo pailaang ni Papa, Mama. jak ilibak deta iha. Talagang amin ajak malipatan ni babam, anak ko. Nga oray pinasaktan da kayo iti kastaunay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni Papa, Mama. Ti bagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni Papa, Mama. Kagurak unay gapu iti naramid na. Agasaman, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumat lang ni babam, iha. Ano? Kaya tiyo asawan. Namnamaan niyo pa ilang ti panagsubli ni Papa dito'y balay, Mama. Wan anak ko. Maaga ko numaagak. Ngamjak mailibak ti kinapod no. Ay ayatag pailaang ni babam. Nga uray kas jay tinaramid na. Katamok ngay ayatan nagpailaang mat ni babam. Iso amamati ak ngagsublin tumat lang kadata ti amam. Mama, Patsyak ang makaamiris tumat lang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. kumusta ka nanak ko? Saan ka butan na nagaw-awid ijay balay? Iso asya ko natin may dito'y balayaw. Nana, Nabuak din na pasama ka na kayo kay ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak. Di ka pa'y kanun mangmangan. nana, Agsakit ka ano kasta ti aramidam anak ko. awan ngamin ganas ko amangan, nana. Ay na, pilitam ti mangan na. Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, nana. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida, anak ko. Kaslabumtak ti barukong ko. Gapo iti kinasakit na. Agasam man, taimbati na kami nga gina. Sana ingkabalay ti babae na. Nagsakit na nang. Nagsakit. Ay, masya naklaunay ijay anak talakay.
Nakarupi man ti panagladingit na. Gapo iti panang panaw ni Freddy kadakwada nga gina. Unya ron Kaasibot jaya anak ta, bakit? Kinapuno na, nasakit ba't tinakam kaw? Gapo iti naramid na dya, Friday. Lumabalin la ko maamal-malwag, talaga nga aramidag. Ay, unay mo't nga binan ni Freddy. Di madlang nagpanunot mo't. No kaano ang nagawi din di anak ta. Isumot din di panang panaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan laita. Kagurak oray ti manugang ta, bakit? Ay, uray siyak lakay. Kagurak day jay a Freddy. Tumukno sa dilangit ti gurak iti day jay a tao. Halakit kanayunem ti sumarong kariji balay daloy daa. Iti kasta, adamot kasarsarita jay anak ta. Iwan lakay. Talaga kasta ti aramidag. Kasano? Nagatang maaminan dagiti kayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor tangarudan diti department store. Taintamangan iti restaurant. Mabait lang, honey. At dapat gayam na lipatak agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro abag. Kan baro areno, honey. Anya? Kat no kagat-gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanan day jay, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay kanagidya abag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itad ti daw-dawatak. Ay kat kabaalak honey. Ala, umay ka. Mapantamang irwari ti kwarta iti ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na, Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan mama. Adtoy inlutuan kay ti paborito masidaan. Diyak kaya timangan, Jane. Saan ang mabalin na di kay mangan mama? Kitaan niyo Imresan ti bagiyo. Gapo iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang dita. Mga anak to inton mabisinak. Sa anak pa'y ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapo iti kas nangar-aramida niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kin ni Papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti ama ang anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni Papa. Saan kami na nagkitkita? Kumusta nga tan ni Papa? Anya nga tatararamidin na ita. Mapanunot yu pa'y laang timang kumusta ken kuana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni Papa ang anak ko. Amumati kinalailo na iti kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama, Kailiw ko na yan ni Papa ang anak ko. ay, masyanak launa yan iti anak talakay. Nakakaasing tilangana. Kimotong pa yan. Uy nga raw, bakit? Ay ayan na pimanunay ti bagina. Ti pagdanagak, ang mga noag sakit gapoy ti sana pampanangan. Baka padanag mga rodikas jaya sa saaden ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida. Siyak man ti makisarita iti anak ta, bareng kayat na ti mangan. Unban ngagpay sulakay. Alo ko uyam dya anak ta. Bareng sika, tinanggan na. Mapaspasa makin ka anak ka. Apay nga aprusam ti baro kong bao. Kupit
ti barukong ko, tatang. Ha? Maulaw. Sus, mabitlaan tayo bak ni nanang mau. Lucia, bakit? Lucia, umay ka dito silid si anak ta. Kartingam! Ay, Diyos ko, sapay ko batawan da kasama pasama kiti anak talakay. Ay, wala ron bakit? Urayan ta arumwar ti doktora ng tamingkan ko na. Iti kasta, maamuan ta no apay akla at ti panagkupit ti barukong ti anak ta. Ay na, madanaga na ka talaga lakay. Uray siyak nga ron bakit? Ribuarin ti doktora ng taming iti anak ta. Umay ka, tasabtan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay-tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan, nalabit adinan nalasatan ti pan naka-stroke na. Uwan nga ron, apok. Madagayam ka no sakit ni Mama iti puso, Lolo. Diyos ko. Nalabit aga po da ito iti panang-panaw ni Papa kada kami. Apok. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Na maging gait Or-orayan pa ilang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa nga taaya ti awanan bain nga amam. Panagkunak, sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan ni ti Sidong ti sabali a babae. Apok. Mama! Jane, anak ko. Tatang. Ay, ayamanak ta nakaringkan loy ta anak ka. Kumusta tirik nam? Ni Nana. Sa dino ti ayan na. Iso tinapangimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor, anak. Oh, inayadan niyo, Mama. Kuna ti doktor, makapadakas kada kayo ti kuti ako ti. Unyag pa sa anak ka. Saan kumaanatang ka ti ulam? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa pulay niyo ni Freddy. Ipakaamuyo kan ko na. Tinapasawa ka niya. Anya? Ha? Anya ti kaya tasawan na ito, Cherry? Freddy, apa nga da ka dito eh? O sino ti lalaki akin indarakop mo itay? Ha? Ay, kwa, Freddy. O sino dayjay ko nak? Kwa, Freddy. Sumbatan nak? Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry. Nagsinugyan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya? Pasensya kan, ngam agwin na swastan. Ay ayatek pa ila ang gayam tinobyo. Sorry, ngam sumurot akon kan kwa na. Saan, Cherry? Di ka kumamat mangrabak akasta, pangaasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon, talipatan kamatan. Rabiin, apo. Dakamain ka ni lulam ti makaammo ka ni mamam. Agi na nakamutain. Agyaman ak, Lolo. Kasanulaangan nga, hinuawan kayo ka ni Lola, akadwak ang mga asikaso ka ni Mama. Ay na di mo panunutin na itaapok. Anak may ti inam. Iswasidadaan kami amang tulong kan kwa na. Di ka madanagan, ta saan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo, Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. masya anak lang amin ka ni Mama, Lolo. Agasaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni Papa. Ay, yak mababalaw ti inama, apok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam.
Lolo. Jakman amoy day amam. Tapay akilaat mutlatan tikas jingay naramid na kadakayaw. Kagurak ni Papa, Lolo. O kahit anya nga iti planom apaok. Jak tupulos sa pulan ni Papa, Lolo. Ayam kasano nga ikat kayat mo't nga rod amakita ni mamam ni papam. Nasakit tinakam ko ka ni Papa, Lolo. Iso ano mabalin. Jak pailaang kayat amakita. Jane apok. Iso ti aking basol iti amin. No apay anagsakit ni Mama. Iso ti makagapo. No apay anaadaan iti sakit ti puso ti inak. Iso kagurgurak unay ni Papa, Lolo. Kagurgurak unay. Jane anak ko. Anya ti aramidan niyo dito eh. Pastrikan na kumapay anak. Agpalawagak. Awanan ti rumbang nga ipalawag yu pa eh. Agsupli ka ni ayan ti babaim. Kat di ka nagpapakita pa eh. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin itinayjay a babae. Ay tatanagsina kayon. Basta agawid kayo latan akas laawan na pasamak. Kasta ka di. Sa dino tayan ni mamam iha. Kaya't ko ang makasarita. Pumanaw kayon. Kat di yun sa pulan pa ni Mama. Jane anak, pakawanan na kuman. Pagbababawi akong tipan ang panaw ko kada kayo. Itapay tagsakitan ni Mama. Gapoy iti naramid yo. Anya, agsaksakit ni mamam ko nam. Wan! Ngam kasi din ako nakon. Pumanaw kanta saan ka kasapulan. Freddy, Loida, Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asitgan ni Mama. umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito ay pangaasim. Jane iha, pangaasim tapastri kanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyamanak, tanagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa eh. Sakpay nga isublik, tibulod ko abiyang. Pagawanan na kumaloida. Amok adakkel tinagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy, Ikarik, di kan panawan, Loida. at dan sakit ko. Katamangan no saanan nga paut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kasta bakit? Agbyag ka pa'y itinapaon. Agden natapay. Jenny ha, kasarita na kumamat. Nagkinaawatan kami ka ni mamam. Pagkawanan na kumaanak ko, amok anak basulak. Ngamkas na kunakon, nagbabawya akong dayjay. Ikarik, adi kahiton panawan ka ni mamam. Anak, ibagam laeng nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo, tapno mapakawan nak laeng. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak? Jane? No saan agapo kada kayo? Saan kumamatakas tati kasasaan ni Mama ita? Nasakit tinakam ko kada kayo. Tumukno sa dilangit tigurak kada kayo. Kat di kay tupulos mapakawan. Day tati tandaanan niyo. Siya ko ang tagpagpakaasikan ka, anak ko. Pangaasim, pakawan amon ni papam. Punasumon, tiguram kan ko na. Kasta ka dilatan, Mama. Nalipatan niyo ka din ti panang panaw na kada tayo. Nalipatan niyo ka din ti panang pasakit na kada tayo. Ha? Pudno anasaktanak iti naramid ni papam.
Ngam nagkitawan, iti pampakawan. Mama, Nagkari, ngagbalbaliwan ni Papam. Iso nga ikam karot, iti gundaway na. Amang panagnak, iti panagbalbaliw na, anak ko. Amang pailaang ni Freddy, anak ko. Nasakit nga agpaiso, tinaramin na. Ngam pinakawan ko lata. Nga puta ay ayatan. Kanibat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ng ti pamilya tayo. Iso apang nga asim. Tapakawan ng batan ni Papam. Pakawan amon. Kat mga baruhanan tayo, anak ko. Miss F, danda ni dua abulanan manipod nagsubli ni Papa dito'y balay. Nga maging gaita kadyak pay unay kasarsarita ti amak. Iso ti mangas asikaso ka ni Mama. Iso apasaray mapanakmet iti balay da lolak. Ngamin kasladyak pay laang kabaalan akitaan ken kasango ti amak. Malaglagip ko ngamin ti inaramid na numakitak ti kasasaad ti inak. Jak amon no aging kat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kat sakbay agibusak to'y surat ko, kayat ko amaamuan no anya ti opinyon mo, may papan iti daytoy. Kasta matlangan kadagiti naayat adumdumngeg dito'y programam. Sapay ko mata maiwanwandak. To'y pagayam mo, Jane. Hey everyone! Today's episode is one of those stories that doesn't come in loud explosions. It comes in a slow, heavy wave, like something you don't want to admit is true, but your chest knows it's true the moment you hear it. See, the cry of a father. And the reason it hits so hard is simple. A father isn't just crying because he's sad. He's crying because he knows he became the reason his own family broke apart. This episode feels like a confession that's been stuck in someone's throat for years. Because the story isn't really about one bad day. It's about years of choices, years of pride, years of anger that got normalized, years of I'm the father, so I'm right. Until one day you look around and realize the people you were supposed to protect are the same people who are afraid of you. And right away, the episode makes a painful point. A parent can make mistakes and time can pass, but the memory doesn't just disappear. The wound may heal, but the mark stays. That's literally the vibe of this whole series. Memory that won't let you pretend nothing happened. What I felt listening to this isn't the villain father stereotype. It's more complex than that, because the father is not only asking for forgiveness, he's also admitting he needs help. There's this sense of, I don't even recognize the person I became. And that is a very real thing. Some people don't wake up one morning and decide, I want to destroy my family. It's more like they keep choosing the ego. They keep choosing control. They keep choosing silence instead of accountability. And then one day, the consequences arrive all at once. That's why this episode feels like a warning. Because when you're a parent, your words hit harder than you think. Your silence is louder than you think. Your anger becomes the weather inside the house. And kids, they adapt. They learn to read your footsteps. They learn to measure your mood. They learn to behave, not because they feel safe, but because they want to avoid the storm. That's the kind of pain that doesn't show on the outside, but it grows inside the child and becomes part of their personality. So when this father finally cries out, it's not just guilt, it's grief. Grief for the relationship he could have had with his child if he had learned humility earlier.
Now, I want to talk about the biggest theme of this episode, forgiveness. Because the story doesn't romanticize forgiveness. It doesn't say, just forgive and everything becomes beautiful. It actually highlights the hardest part. The father knows he's not entitled to forgiveness. He can beg, he can cry, he can pray, but he still has to live with what he did. And honestly, that's how it should be. Forgiveness is not a discount card. It's not something you demand from your child because you're older or because you provided. A child doesn't owe emotional healing to the person who caused the injury. So if you're a parent watching this episode, the lesson is brutal but necessary. If you truly want reconciliation, you don't start by saying, "Forgive me." You start by saying, "I understand why you can't trust me." You start by saying, "I will not argue with your pain." You start by proving change quietly, consistently, without the child to move on. Because real apology is not performance, it's transformation. And the episode clearly leans into that idea. People can commit serious mistakes, sins, as the script frames it, yet they still have a chance to seek healing, especially through humility, prayer, and facing the truth. But I also love that the episode does not just focus on the father. It indirectly protects the child's perspective too. Because if you were that child, imagine hearing your father cry now, after years of harm. Part of you might soften, but part of you might say, "Where was this regret when I needed safety?" That conflict is real. That's why forgiveness is complicated. It's not only emotional, it's also protective. The child has to protect their heart from being broken again. So the right question is, should the child forgive? The right question is, has the father become safe? Safe means he doesn't explode anymore. He doesn't manipulate with guilt. He doesn't demand instant closeness. He doesn't rewrite history. He doesn't turn the apology into a speech about himself. Safe means he listens. He accepts boundaries. He respects distance. He allows the child to heal at their pace. And if that's not present, then forgiveness can actually become a trap. Now let's talk about the phrase that really stands out in the episode's reflection. Time heals. I agree with it, and I disagree with it, depending on what we mean. Time can soften the sharp edges of pain. But time alone does not fix what people refuse to face. Time can't replace accountability. Time can't replace apology. Time can't replace change. If you leave a wound untreated, time doesn't heal it. It just teaches you how to live with the infection. So when the episode says time heals, I feel like the deeper meaning is, time helps, but only if the person who caused the hurt stops causing the hurt. Otherwise, you're not healing, you're surviving. And the father in this story is basically admitting that he can't undo the past, but he's begging for a chance to do something different from this day forward. That's why the title is perfect. Because Cry of a Father isn't the same as Excuse of a Father. This isn't I'm sorry, but this is I'm sorry, full stop. Now, I want to speak to the audience who might relate to this episode in a personal way. If you're someone who grew up with a parent who hurt you, and now they're older, softer, suddenly emotional, you're allowed to feel mixed emotions. You're allowed to feel compassion. And you're also allowed to protect yourself. You can forgive someone and still keep distance.
You can accept an apology and still say, I'm not ready for closeness. You can love your parent and still refuse the same toxic pattern. Forgiveness is not the same as returning to the same situation. And I think this episode quietly supports that because it emphasizes prayer, reflection, and the seriousness of the damage, not a quick, happy ending. And for the parents watching, if your child is grown now and you're carrying regret, don't make your child responsible for your relief. Don't push them to comfort you. Don't force the conversation when they're not ready. Your job is to become better anyway. Become better even if they never forgive you the way you want. Because true repentance is, I changed so you'll come back. True repentance is, I changed because what I did was wrong. That's the real message here. And there's another thing the episode nails. The idea that your worst actions become the memory label your family holds onto. Not your good moments. Not the times you paid bills. But the times you scared them, the times you broke trust, the times you chose pride. That's the tragedy of family damage. One uncontrolled season can erase years of effort in the eyes of a child. So the father's cry is also a reminder. If you still have time with your family, use it well. Don't wait until the house is empty. Because once the child grows up, once they learn to live without you emotionally, it's hard to rebuild. Not impossible, but hard. And rebuilding looks boring. Therapy, honesty, humility, consistent calmness, showing up without drama, respecting boundaries, being accountable when you slip. That's how families actually heal. Not with big speeches, not with big gifts, but with stability. So to close this reaction, this episode left me with one question. When you look back at your home, are you leaving your family memories that feel like warmth or memories that feel like fear? Because tea is not only nostalgia, it's a mirror. And tea is the sound of a man finally seeing himself in that mirror and realizing the past doesn't disappear, it waits until you're brave enough to face it. If you felt something listening to this story, drop a comment. Do you believe a parent can truly change? And what does real forgiveness look like to you? Thanks for listening. See you in the next episode. Aida! Congratulations, Raquel anak ko. Nakagraduar ka mo lang iti kuleyo. Agyamanak nanang. Pagyamanak ti ado a sakripisyo yo kanitatang. Para ka na kayo dayto abalegi. Naayat unay ti Diyos. Isuti kang runaan anang tulong kadatayaw tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Wen nanang, kamaudyanan na. Matulungan kayon amanggad kanitatang. Anya nga iti planom itata nakagranuar kan anak ko? Agsapulak adagos iti panggadak, tatang. Ay ket adaken ka na ita, anak. Wen tatang, kaya't kumatan ti makatulong kada kayo kaninanang. Nang runa kadagiti masapsapol dito'y balay. Anak ket pagyamanan mi unay ano, mapanunot mo ti tumulong kada kamay anak ko. Wen tatang, kat inton addanton panggadak, isardeng yun ton ti mapanagkarpintero. Uray ni nanang, isardeng nan tumatan ti mapanaglako kan mapan makilablabada. Agtalinaid kayon tulangan dito'y balay ka ni nanang, tatang. Di ka kadagdandanag, ta napigsaak pa'y mait. Napigsa kami pa'y kaninanang yaw. Kabaalan mi pa'y tagtrabaho.
Agurnong kakitday ti para ti masakbayam anak kaw. Kahit, kumusta gay ti panagsapsapul mo iti trabaho, Raquel? Ada ka din nakita, mabalin mo a pag-applyan. Ay, awan pa'y nga rod, manang. Ay na, no dito'y laeng ayan tayaw, talagang awan mabiru kam. No adaman hiring, sigurado amay sa a requirements, kajay adda experience na. Wan nga rod fresh graduate ti birbirukan da, ngam birukan da mati experience. Dayta nga rod kat. Dayta ko mati baliwan da patakaran dito'y Pilipinas. Fresh graduate, ngam birukan da mat iti experience. Ha, kalokohan. Wan nga rod apay no ipadas mula ang ti agabroad ading ko. Ay, wan nga rod. Kinapudno na. Napanunot ko matdaytan manang. Imbag ijay ta sigurado adakkel ti swildom. No kayat mo ti agabroad, ibagam kanyak, taadam amok mabalin amang tulong ken ka. Sige, panunutek pa'y imbag ti may papan iti dayta abanag, manang Gina. Nagpawit ka din ni Raquel, nanang. Ay, Wine, kagap-gapok laeng ijay ilay, tanapang ko inala ti pau itday aday. Nan, ikandak man nga ron iti kwartayo, nanang. Anya? Ay, nanay, allowance mi laeng mo kanitatang yaw tinted na. Sana dakalagatan. Imposible, nanang. Dakkel ti sweldo ni Raquel ijay. Iso nga amok mat adakkel matim patulod na kada kayo. Basit laeng. Taado ka naw ti paggastusan na ijay. Kun may sa agbaybayad pa ilaang piman, jay kabsat mo iti inutang na anag-abroad. Oho, jak mamate, nanang. Gina! Basta ikandak iti kwartayo. Apay, pangananwam aya iti kwartaan akaw. Ay na, ikandak kadilatan, nanang. Saanan masapul adamagan yun no pangananwak. Ayunay kalaki dinaya, Gina. Adamo panggedam, ngem dumawat ka pa'y laeng mo kanyak. Ay, nakaadu kayo man ako na akon, nanang. Ikandakit din ta pumanaw akon. Anya ti aramidem dito'y balay da, nanang. Imawag ni Raquel kanyak. Simbangpet karon di package ngayon patulod na. Kat, namnamaam nga dakukwam kasta ka de. Ay kat, siyempre tayo sumatinyawag di kabsat ta. Linuktan min ti package. Kat may sa asabon kan may sa toothpaste laang ti bagem. Anya? Oh, apayakas ta ti reaction mo ngay. Kas nanamnamaam at nga ado ti maalam. Wala tayo nawagan nak. Kat saan lang nga day tatimbaga na para kanyak. Isu nga rod, day tati inted na para ken ka. Sabon ken toothpaste laang ti kukwam. Imposible No kayat mo, di kalkalam man ti karton anagyan ti package, iti kasta, mapnag ka. Oh, apayakas ta tilangam lakay. Kasla nalpay mo ti abagam ang naggapo ijay balay dananang. Kasano, kat dito lang matinted para kanyak. Ha? May sa toothpaste kun may sa asabon? Wait, bakit? Dito lang kano tinabate, iti impaw it ni Raquel package. Imbang kano pa taad na nabate para kanyak. Ayaw na yan. Sigurado binukudan man ni Gina dagiti makmakan. Ken dilata iti package nga patulod ni Raquel. Nalabi da kasta, bakit? Ang bayamon. Makagatang tamad iti imported adilata no kayat ta. Ay, wana. Ang sa balila ang mat kuma, jay itod ti kabsat mo. Bayamon kunakman. Kukwa dalatan nagiti makmakan nga intod ni Raquel para kumakana tayo. Di mat, ada pa'y t-shirt kan kalugong mo kuma. Oon, ang awan mat nga ro intod na. Sa bayamon, bakit? Kukwa dalatan nagijay. Nay,
Apay ngay adi mo inted ti para ken ni Eric, Gina. Kukwak dagita dilata, nanang. Anya, kano nasuratan dagiti dilata para ken ni Manong mo? Dapat ti kalugong, t-shirt, ken chocolate. Basta kukwak amin tinabati iti karton, nanang. Anya, ay sana mabalinday tang aramidam, Gina. At yan tulaangin nga iti ibaga ni Raquel no di mo itadagitakan ni Manong yaw. Apay, nalipatan nyo ka din asyak ti may sanang tulong ka ni Raquel tapno makapan ija abroad. Ha? Iso nga dakar bangak amangala ka dagita pauit, nanang. Anak ko ang... Di yu pakibiyangan dagita dilata, taiyawid ko ija balay me. ada nakasurat anagan ni Manong mo nga Eric, anak ko. Ay, uray pa'y nanang. Basta iyawid ko dagita dilata. Para iti pamilyak dagita. Hello, nanang. Kumusta kayon? Kasi ti Diyos, nasalun at kami mulata, anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo ditan? Kumusta nga iti trabaho, nakaw? Okay, akla ang nanang. Day off ko ita. Aywan, linoktan nyo ka din ti package? Wine, anak ko. Kat, nagustuhan nyo matlaang ka di, dagitintad ko para kada kayo, nanang? Launay, anak ko. Agyaman kami, wine. Awan anyaman na, nanang. Ay, tingay para kadama ng Gina kan Manong Eric. Inalada ka din? Ay, kwa. Uun, anak ko. Kinapudno na ni Manang mo Gina ti kadwa may anang lukat iti package. Okay. Awan matkit di ti parikot nga uray asino ti kadwayo anang lukat iti package, nanang. Tinapatag, naited ti husto abingay kadagiti kakabsat ko. Anya day ta inawit mo anak ka Tupperware, anak ko. Nangyaga kiti sidan nyo kanitatang nanang. Anya ngay day tanak ko. Sinika nga karni ti baboy day taranang. Ay, nagimasan. Angot na pailaan ko talaga na imasan na. Ay, manan ti makan bacon ni tatang yun o kastoy lang. Wala, inluto ni Miriam day tananang. Talaga ngayon lakaman na kayo iti sidaan nyo. Agyaman na kanakaw. Talaga nakasingsingput kayo nga agasawa kada kami kani tatang yaw. Sana kas kani ading mo adina. Iso lang nga rodon ti adda trabaho na agam dumawat pailaang mo't iti kwarta. Anya. No, maamuan na, nagpauit ni Raquel. Ay, umaymot adagusan dito'y balay. Dumawat iti kwarta. Nay, adala nga rodon trabaho na agam umay pala dumawat mo't kada kayo. Dayta nga rod ka, Eric, anak ko. Kanayo na kasta ti araramidon na. Nalaeng dumawat iti kwarta. Apay nga yakasta. Ammo ka ni Raquel ti may papaniti day ti abanag, nanang? Ay, saan, anak ko? Diyakunin bagbaga. Tama nga no, isupay ti saan nyo apagkikinawatan nga kakabsat. Ang masapol ang maamuan ni Raquel day ito'y nanang. Sana mabalinti kasta nga aramidan ni Gina. Ay, saanin kunakmut, anak ko? Mga no, isupay ti pag-apaan nyo nga kakabsat. Nanang, Naimbag kayo pa'y nga raw, tamaik-ikanda kami kundi tatangyaw. Pasensya kan no, basit laang tinaitod ko kan ka, manipod iti package nga inpatulod ni Raquel. okay lang kanyak nanang. Sana balay, takabalan mi ti gumatang iti imported adilata. Ay, Eric, anak ko. Amok, noon niya kumatipara kanyak, ta imbagakat nga rod ni Raquel. Agam sana balay. Bagi nalatan na gijay. Sana nasakit tinakam ko, nanang.
Nagsarita kami kaninanang itay. Kat naibaga na, dinawatan manen kano ni Gina. Anya? Di mawat manan iti kwarta. Kat adala nga rudeng trabaho na. Ay, day tamot nga rutin baga ni nanang kanyak. Pangipanan ngay nga ni Gina iti sweldo na. Apaya dumawat pa ilaan kaninanang. Ay, uwin nga rud Agpadadamot kanila kay na amang opisina. Mas dawak man. Sakto pa'y nababalaan ti saan ko iti pagtrabtrabahwak. Kat makatulong akpay kaninanang. Isudan tulakit din amang opisina. Ay na, amumot kan jay kabsat mo lakay. Padpadak agastadora. Kaasiman nga rudan ni nanang Noon napan man di mawatan ni Gina kenkwana. Sigurado nga awan marin kwartana day jay. Oh, at iti kwartayo nanang. Bagla nga pakichintayo into nagudong kayo. Sana nanak ko. Sana balik tay pauitan naktumulaang kano ni Raquel lapaman ngagswildo. Ay kat sa balilat tamot agapo kanyak nanang. Win mas kasapulan nyo day tanak ko. Nagruna ita tagad adalan dagiti dua nga anak yaw. Awan parikot iti dayta nanang. Kompleto dan iti mausar. Iso nga awaten yon ta talaga apara kada kayo daytoy. Ay, Eric anak ko. Alam nanang, awaten yon. Ala. Kagyaman na ka anak ko. Talaga anak kasing singput ka. Awanan yaman na nanang. Pagrebengak dayta kasanak yo. Ay, kinapudno na. Inalamanan amin ni Gina ti kwartak. Adda kanon na patag a pangaramatan na. Anya, lay, pangaramatan lang ay kano iti kwarta. Kat awan mo't sabalya paggasgastusan na. Jak man amaw ijay adem anak kaw. Kanayon mo't maibusan iti kwarta. Sa dino ti ayan ni nanang, tatang. Awaan ni nanang yaw. Lapan ni Jayan da manok mo nga ere. Ang mga noda kwartayo di tatang. Pangarabata mi ti kwarta anak kaw. Kano ka alam lang iti kwarta kaninanang yaw iti na minsan nakalman. Adda nga rod pangaramatak, tatang. Lay, mas daawak ka na Gina. Adamot trabaho. Nga mapay ngay, adaw-dawatan da kami pailaan kaninanang mau. Bakit kanlakay kami? Saan kami na makatrabaho? Tilangan ni Pau-Pau it ni Raquel tinamnamaan mi akwarta may. Ita, umay na kami pailang mo't daw-dawatan. Ay namang tad kayo kit din. Nagadupay lang nga sa uyo. Imbes na kami ti ikam. Nakamikit din ti dawatam. Ay awan mo, Gina. Pasensya ka, ngam talagang awan kwartak. Sika, tagsuswil daw. Iso nga sika nga raw tiyad da kwarta na. Awan nga rod. Iso nga rod adumaw dawat ak kada kayo tawan kwartak, tatang. Pasensya ka, nanak kaw. Ngam uray siya, kat awan mo't kwarta. Iso nga gawit kan? Tauray, pugi-pugiit ka dito dumawat. Awan, may tadkukin ka. Anya ti araramidom dito'y balay, Gina. Agkasapulan nakmanan iti kwarta, nanang. Anya? Pangaasim, nanang. Ikan nak iti kwarta. Ay, aglablabos kan, Gina. Inikan ka lang nga rodin dinaminsan nga aldaw. Ita, dumawat ka manay. Pasensya kayo na, nanang. Ang talaga nga minakasapulak ti kwarta. Iso a pangaasiyo ta ikandak, nanang. Gina! Uno saan? Awagan nyo man kit din ni Raquel. Ibagayo kan kwa na akasapulan nyo ti kwarta. Iti kasta pauitan da kayo. Ay. Pangipipanam nga minaya iti kwarta manak kaw. Kaag susweldo kayo mga gasawa. Apaya ka na yun ka nga umay dumawat. Kwa, nanang. Agpudno ka man kanyak, Gina. Nabayagan nga wan trabahok, nanang. Anya?
Day tatipod no, nanang. Nay, kasanawan na pasamak day ta anak kaw. Basta, saanan arumbang ngay lawlawag ko pa'y. Ikandakit din iti kwarta, taka sa pulak unay. Pangaasiyo, nanang. Ay, aglablabusan ni Gina bakay. Ay, lakay. Saan na nasaya at tikas niyang araramidin na. Anya ngay nga ta ti kasayaatan nga aramidon talakay. Awagam ni Raquel kat ibagam ken kuana ti Amel. Anya, agam lakay. Diyak kayat nga aga-apad ang agakabsat. Gapulaang iti daytoy abaanag. Ken maysa, amang ano isupay ti paka-estresan jay anak ta ijay abroad. Am mo ko ni Raquel bakay. Sana basta apaan ti kabsat na. Siguradong agdamag pa'y dayjay sakbaya mangedeng. Lakay. Sa baling amin ka, tagparparik na kanyak. Ang sapay ko mata, nagbildutak laang iti atap kao. Nay, anya ti kaya mo asawain, lakay. Basta, awagam ni Raquel. Ure ni Eric, awagam mo't laang, ta umay lang agasawa dito balay. Naskan ngagsasarita tayaw. Amuan tayaw, no apaya dumawdawat iti kwarta ni Gina. Lakay, nakasaritam ka din ti kabsat mo? Saan pa'y bakit? Awawagak ng saan mo ta sumungsungbat. Ure ni Bayaw Marlon, saan mo't lang sumungsungbat. Nay, apay nga ingatan. Diyak nga rudam mo. Italang mo't nakastoy da. Amangan mo't nupod no ti atap ni tatang. Dalabi da kasta. Awagak tumarani da inton madamdama. Barang sungbatan dan ti awag ko. Ay lakay, anya nga tano, mapankalangan ije balayda. Ay wala niya. Sige nga ron, ta mapanak lang ni Jibalayda. Nas ka na makasaritak ni Gina. Ay naapaw, sa dinungatan nga'y tinapnapanan jay ade manakaw. Apay nga'y asaan mutin nga agawaid. Di kayo nayagdanag nanang. Patyak nga agawid tumot lang ni Gina. Ang mga gimura lang na dyan, nga puta sana napagustuhan ti kayat na. Ay, kasano ajak agdanag, kat saan mutin na sumangpait. Madanagan pa yun ti pamilya na. Ayan, nga tano, i-report tayaw kadagiti pan nakabagi ti lintag, anak kaw. Una nang, talaga kasta ti aramidin tayo. Siya ko na mismo ti mapan ag-report. Ay, Gina, anak kaw. Gina, ya. Apay ngay naramid mo ti kastoy. Apay, anak kaw. Ala, gusto na ita pa nagsangsangit mo ba kay? Limlim-tegen na matam ka po iti kasasangit mo. Ay, awanan ti anak ta, Emilio. Awanan. Nasakit man, ngamlas ka ngaklunan tayo ti amin ba kay? Nakakasimot ti anak talaga. Imbaga na lang kumatikas ta sitwasyon na. Nalapit na natulungan tapay. Agam anyangay nga raw. At daditaan. Awadan ni mabalin tayo. Ay, Gina, anak ko, Gina, anak ko. Pakawanan na. Pasensya ka. Lusaan ko anapat ganti kidaw mo. Hindi dumawdawat kay ti kwarta kanya. Sorry, anak ko. Ay, una yung tikas diyan na pasamag iti kabsat mo lakay. Huwag nga ron. Tsaklaim pakarop amay turad na agibusan ti biyag na. Nalabit.
Na-depress, gapo ka dagiti adu nga utang na. Nalabi da kasta, bakit? Kasimat dagiti anak na. Mabasit da paipiman. Wen nga rod ah. Angam, anyang aron nga eh. Talaga siguro kasta tipiyag. Iso siguro mat tinaituding agasat di kabsat ko, bakit? Hey everyone, this episode is one of those stories that starts out sounding normal, almost even hopeful, and then slowly reveals how heavy real life can get when family pressure, money, and jealousy all collide. It opens with that familiar T feeling, this idea that wounds can heal, but they leave marks. And honestly, that line fits perfectly here because the entire episode is basically one long mark on a family. The mark of expectations, the mark of debt, the mark of decisions people make when they're desperate. One, the graduation moment and the hidden pressure. At first, we're celebrating graduates. Everyone is proud. The parents talk like this is a miracle season, like God is good, like the family sacrifices finally paid off. But right after the congratulations, you can hear the pressure creeping in. Because the celebration quickly turns into, so what's your plan now? And not just what's your plan for yourself, but how will you help us? That part hits hard because it's a common reality. In a lot of families, graduation isn't the finish line, it becomes a new contract. You're not just a graduate, you become the one who will save the household. Anne, to her credit, doesn't sound selfish. She sounds willing. She wants to help. She talks like someone who's ready to give back. But you can also hear the weight of it because she hasn't even started her adult life yet and the family already has a long list of needs waiting. 2, fresh graduate but needs experience. Then the story slides into something that's both funny and painful, the job hunt. That conversation about companies wanting experience even from fresh graduates, this is such a real frustration. The episode almost uses humor there, like how does that make sense? And why is it like this? But under that humor is something darker. When you can't find work quickly, the pressure at home doesn't pause. Bills don't pause. Expectations don't pause. And the person who just graduated starts to feel like they're failing, even if the system is the one that's unfair. So you already have two forces squeezing. The system making employment difficult. The family needing her to start providing immediately. That's the kind of squeeze that can break people quietly. 3, the sibling jealousy and the money talk culture. Then we meet the real household tension. The jealousy, the comparisons, the side comments about salary, allowances, and who deserves what. And this is where the episode becomes painfully Filipino family coded, Ilocano household vibes, but honestly universal too. When one child becomes the hope, the others can become bitter, especially if they feel left behind or embarrassed by their own situation. It's not always pure evil, sometimes it's shame wearing the mask of anger. But the results are the same. The family stops being a team, and it becomes a competition for resources and attention. 4, the package scene, small items, big meaning. The package scene is the emotional turning point for me. Because it's not really about soap or toothpaste or canned goods. It's about respect. Sends a package and people at home open it. Then suddenly we have accusations, defensiveness, and that ugly "you should be grateful" tone. The episode makes it very clear. Items that were meant to be shared fairly are being taken, hidden, and justified with excuses. And what makes it worse is the entitlement behind it.
We deserve it. You have more. It's just food. Don't be dramatic. But the truth is, when someone takes from your effort without permission, it's not just food. It's theft of dignity, it's theft of trust. That's why reaction matters. She's not reacting to the value of the items, she's reacting to the betrayal of the gesture. Because sending a package is not just sending objects, it's sending love, it's saying, I remembered you. And when that gets disrespected, it feels like your love is being used, not appreciated. 5. The phone call, the awkward everything is fine performance. Then we get that classic phone call energy. When the child calls, the family tries to laugh, tries to act okay, tries to make the situation sound normal. You can hear the performance, jokes, teasing, avoiding direct accountability, smoothing things over so the provider won't get too angry. And that dynamic is so real it's scary. It's like the family knows they crossed a line, but instead of apologizing cleanly, they minimize it. They try to turn it into small misunderstanding. That's what creates generational resentment, not only the wrong action, but the refusal to own it. 6. The deeper conflict, helping the family versus being exploited. Here's the big theme of the episode. There is a difference between supporting your family and being exploited by your family. Support feels like gratitude, fairness, honesty, shared responsibility. Exploitation feels like entitlement, guilt trips, constant demands. You owe us energy. And what I appreciate is that this episode doesn't pretend exploitation always looks like a villain laughing. It often looks like relatives saying, just help a little, every day until your little becomes your entire life. 7. The most serious turn, online gambling and the spiral. Now the episode takes a very serious turn when it reveals the bigger crisis. Online gambling. This part is handled like a cautionary lesson because it shows how quickly gambling can turn into debt that multiplies, secret borrowing, shame, job loss, emotional collapse. And I want to say this carefully because this is heavy. The episode ends with a tragic death connected to that gambling addiction and overwhelming debt. It doesn't matter what your background is, when addiction takes over, it rewires the person. It makes them lie, it makes them desperate, it makes them impulsive, and it can push someone into a corner where they feel like there's no exit. That's why the story feels like two dramas in one. A family drama about jealousy, fairness, and respect. And a social warning about addiction and financial collapse. 8. My honest reaction. This isn't just drama, it's a mirror. If you're watching this thinking this family is crazy, I'll be real with you, this episode is popular because it's familiar. It mirrors real-life patterns. The graduate child becoming the household plant. The siblings comparing and resenting. The parent household normalizing taking a little from the one who provides. The secret habit, like gambling, quietly exploding into tragedy. And the scariest part is how normal it all sounds before it becomes irreversible. 9. What the episode teaches without preaching. If I had to pull out the lessons, I'd say, Lesson 1, set boundaries early. If you are the one providing, your love needs structure, or it becomes a leak that never stops. Lesson 2, family help must be transparent and fair. If people are hiding things, taking things, or lying,
it will poison the relationship no matter how small they claim it is. Lesson 3: don't treat gambling like entertainment when it becomes coping. The episode basically screams that once gambling turns into escape, it's no longer a game, it's a fire. Lesson 4: check on the quiet one. The person drowning in shame rarely announces it loudly. They often become defensive, angry, or silent first. 10. Closing thought for the viewers. This episode left me with one painful question. If your family says they love you, does your life feel supported or consumed? Because love that consumes you isn't love. It's a burden wearing the mask of family. And to anyone who's struggling with debt or a habit that's getting out of control, you don't have to carry that alone. Talk to someone you trust before it becomes bigger than you. The story shows what happens when shame stays secret for too long. If you made it this far, comment one thing. Do you think should keep helping the family the same way, or should she change the rules completely? Thanks for listening. See you in the next episode. Agyaman kami, ag-subscribe kayo, agkita manin.